Mbokiza mwiza ni Yesu Kristo, ni buruta inshuti zose zo mw'isi. Igikundiro cye cyinshi nico canyemeje kumusanga ngwanyuhagira nkize. Anyurura mbabaye ankiza makuba, amaganya yanjye ayanyakira. Yakankinyenyeri iteka n'uw'igikundiro, ni buruta inshuti zose zo mw'isi. Anyurura mbabaye ankiza amakuba, amagama yanjye ayanyakira. Yakankinyenyeri iteka n'uw'igikundiro, ni buruta inshuti zose zo mw'isi. Intimba zanje zose yarazikoreye, uko ngerageje uwandinda wa mubi. Ibibyantwazaga igitugu yarabimbatuye, n'igihome cyanyijya mwishamo. Naterwa na Satani nkahanwa n'inshuti, Yesu azantabara ngeze mw'ijuru. Yakankinyenyeri iteka n'uw'igikundiro, ni buruta inshuti zose zo mw'isi. Tazansiga nk'imfubyi, tazampemukira. Mbona mbeshejweho no kwizera gusa, ubyangotesheje ingabo ndaco nkitinya pe. Agiye antungisha amanu yo mw'ijuru,